Pa znate kako, ako je prva Jugoslavija bila zasnovana, da kažemo, na 3 etnička korpusa, Srbima, Hrvatima i Slovencima, dakle taj, da kažemo, kraljevina SHS koja je nastala 1918. Ova država koja se raspala 1991. godine imala još složeniji unutrašnji sastav, imajući u vidu da je imala 6 konstitutivnih naroda. Dakle, glavna činjenica koja se desila i tokom Drugog svjetskog rata, dakle, i konstituisanja druge Jugoslavije na nekim novim federalnim principima, nedovoljno demokratskim, moramo napomenuti, ali ipak federalnim principima, jeste da se iz te prvobitne srpsko-hrvatske objektivne dominacije koja je postojala u prvoj Jugoslaviji, koja je krunisana nastankom Banovine Hrvatske 1939. godine, gde su ipak Slovenci na određeni način imali uvažavanje vlastite nacionalne posebnosti, ali nisu bili u tom, da kažemo, mainstreamu političkog odlučivanja u prvoj Jugoslaviji. Druga Jugoslavija je ipak doživjela tu neku vrstu transformacije zahvaljujući pre svega priznanju onih etniciteta koji su bili suzbijani u prvoj Jugoslaviji. Dakle, to su pre svega makedonski, muslimanski, danas bošnjački, koji je kasnije evoluirao i priznat kao zapravo posebna etnička zajednica početkom 70. godina protekloga veka. I ono što jeste veoma značajno kao treća činjenica, dakle, uvaženo je i postojanje crnogorske etničke posebnosti koja je imala, da kažemo, se nadovezivala i na jednu jako dugu istoriju i postojanje crnogorske državnosti, jedan kontinuitet koji je postojao i što je specifičnost za ovu zemlju. Ono što jeste veoma značajno, druga Jugoslavija nije, i tu se ne bih složio sa kolegom Muharemom, bila nedovoljno srpska. Ukoliko pogledamo kako su bile konstituisane republike unutar bivše Jugoslavije, Hrvatska je bila dvojna republika gde su postojala konstitutivnost Srba i Hrvata. U Bosni i Hercegovini se stalno govorilo u toj matrici tog trojstva Srba, muslimana i Hrvata. Dakle, nije postojalo, kada objektivno probamo da sagledamo taj deficit, da kažemo, srpskog etničkog korpusa u drugoj Jugoslaviji. Ono što jeste bio problem, ta postepena transformacija Jugoslavije od centralizovane federacije, kako je ona zapravo nastala i kako je bila konstituisana neposredno nakon Drugog svjetskog rata, do onoga što smo imali u Ustavu 1974. godine, gde se na određeni način evidentno jačaju te republičke ingerencije i republički pokrajinske ingerencije, da tako kažemo, i gde se na određeni način ipak treba ukazati da je taj Ustav u jednom veoma turbulentnom vremenu 16 ili 17 godina držao na okupu, što u uporednoj ustavnoj praksi na prostoru bivše Jugoslavije predstavlja prilično dug period. On jeste predvideo koncept samoopredeljenja do odcepljenja, što jeste na određeni način i uslovilo ono što će se dešavati početkom 90. godina, ali treba imati na umu da je nakon krize jugoslovenskog federalizma, samo koncepta, da kažemo, Jugoslavije, slabljenja ona dva osnovna faktora, dakle, pored Titove smrti, dakle, tu su i Jugoslovenska narodna armija kao jedan kohezivni element i Savez komunista Jugoslavije kao drugi. Dakle, nakon slabljenja te 3 komponente, sasvim je bilo jasno u kom će se pravcu ići. Ako podelimo i klasifikujemo, da kažemo, osnovne razloge za raspad te zemlje, oni jesu bili dominantno vezani za nacionalističke tendencije, dakle, stvaranje država nacija. Na ovom prostoru, da kažemo, s druge strane, mi se čini da onaj argument da je ideološki razlog nastanka Jugoslavije, o kome recimo piše kolega Dejan Jović u svojoj knjizi o smrti Jugoslavije, gdje on kaže da su jugoslovenski komunisti bili zapravo doslovno shvatili Marksovu koncepciju odumiranja države. Ja mislim da tadašnje ni republičke, ni savezna elita nisu bile u tom smislu ostrašćene ideološki da bi to rezultiralo krahom Jugoslavije. Treći razlog po meni jeste odsustvo identiteta, pokušaj da se izgradi jugoslovenska nacija
je već osuđen 70. godine i tu je Muharem rekao da je Tito bio Jugosloven. Tito nije. Tito je bio protiv koncepta jugoslovenske nacije. U jednoj raspravi koju je Dušan Bilandžić, pokojni akademik 70. godina, početkom 70. vodio, on je istakao da ne bi trebalo dozvoliti razvijanje koncepta jugoslovenske nacije, jer Tito je apsolutno podržao upravo taj koncept. Dakle, to odsustvo identiteta jeste veoma bitna činjenica zbog čega se Jugoslavija raspala, a ono što je po meni možda ključno jeste ta geostrateška igra i da kažemo to posladno ratovsko sukobljavanje dve koncepcije ili dva mikroregiona, makroregiona, kako god hoćete, to je Srednje Evrope i Balkana. Mislim da je to ono što je bilo temelje raspada bivše Jugoslavije, evidentna okrenutost Hrvatske i Slovenije ka tom prostoru kome oni pripadaju, srednjoevropskom prostoru, a s druge strane ostatka Jugoslavije koji je više vezan za te, da kažemo, za Balkan i za taj identitet. Dakle, kada govorimo o drugoj Jugoslaviji, ona jeste ipak bila u mnogome emancipatorska za, da kažemo, etnogenezu pojedinih naroda. Ona se temeljila suštinski na ravnopravnosti svih naroda. Ona je afirmisala i načelo narodnosti, što je dosta značajan koncept, a to je pitanje etničkih manjina, ono što danas nazivamo, i dala im značajna prava u jednom prilično zatvorenom sistemu kakav je bio tadašnji koncept Jugoslavije. Ono što bih kasnije možda govorio jeste o tom sadašnjem stanju, gde je jugoslovenstvo danas, kao što kaže pokojni akademik Predrag Matvejević, da li ono postoji ili u kojem obliku ono danas postoji, ali to možda možemo govoriti u nekom kasnijem našem diskursu. Hvala.